So we get along very well with Rwanda and with Congo, and we hope they're going to get along. Quant aux forces d'autodéfense Wazalendo, elles reconnaissent des actions militaires dans la zone sans revendiquer cette attaque. Nous nous sommes organisés à partir du parc de Virunga pour reprendre la ville de Goma. Au moment où je parle, nous sommes déjà à Nyiragongo, à quelques kilomètres de la ville de Goma. C'est la raison de ce bombardement. Et notre cible n'est que de cibles seulement militaires. Nous ne ciblons que les militaires rwandais et leurs alliés de AFC-M23. Dans le conflit dans l'est de la RDC, le M23 tout comme... dutangiranye rero n'inkuru Donald Trump perezida w'Amerika avuga ko ibintu bigiye kugenda neza hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yuko intambara igiye kurangira. Hanyuma yaho tumaze kubona uhagarariye Wazalendo yigamba ibitero byakozwe i Goma, ariko hanyuma yaho baranditse bavuga William yanditse avuga iby'ibitero yuko Wazalendo ariyo yakoze bino bitero by'indege maze bigashobora kuba byasenya Goma. Ndetse hano muri no tangazo no kubona avuga yuko Wazalendo iri mu bice bya Kongo, ariko nyuma yaho yakoze icyo bita bamaze kubona yuko hari ingaruka yakoze icyo bita contradiction, ahakana ibyo bitero nyuma yuko amaze kubona yuko abantu batangiye kwigaragambya mu burasirazuba bwa Kongo muri Goma bamagana ibyo bitero ndetse n'abazungu bamagana ibyo bitero. Hanyuma basubiye inyuma bongera bandika itangazo yuko atari byo barabimenyesha. Nyamara abantu hano i Goma bari batangiye kwamagana ibyo bitero ndetse bavuga yuko ibyo bintu bakoze atari byo, maze niko gusubira inyuma ari leta ya Kinshasa ivuga yuko ibyo bitero ari u Rwanda rwabikoze ndetse na M23. Tuti mu nkurikira rero kugeza TV izi nkuru twagiye tuzibagezaho yuko Abafaransa bamaganye ibi bintu byo kuba bariciwe umuturage wabo wari uri mu butumwa bw'abahoro Muroni, ariko ari mu gace ka UNICEF. Rero nyuma yaho bigaragara yuko leta ya Kinshasa yahise yandika itangazo yihanganisha imiryango y'uwo muntu wapfuye aguye muri icyo gitero cya drone cyagabwe i Goma, ariko banandika yuko atari bo ahubwo ari M23 yakoze ibyo bitero. Rero hangaha ejo ku munsi w'ejo hiriwe hariho ibintu bidasanzwe i Goma, abantu bafite ibyapa ndetse ibintu byose biriho Perezida Felix Tshisekedi, biriho amafoto ya Perezida Felix Tshisekedi, barabifashe babikuraho, barabishwanyaguza, barabijugunya. Bigaragara rero yuko batabishakaga. Rero amakuru dukesha RFI nuko M23 ubungubu nanone yongeye yarashe ku bwato bwari buri muri Tanganyika. Ubwato bwari buri muri Tanganyika yaburasheho, ndetse ubungubu M23 yongeye ikora ya operasiyo yabo yo kugota Uvira, ndetse iri hafi no kuyifata. Mu by'ukuri abaturage batuye mwako gace barimo baravuga ko M23 yongeye yakoze ya operasiyo, ariko ubwato bari buri muri Tanganyika bwarashwe na M23 ndetse irabushwanyaguza. Ubwato bwari burimo yabushwanyaguje ndetse yihimuye ku bitero byakozwe ejo bundi Goma. M23 ikomeje gukora ibikorwa byayo byo gushaka gukomeza ijya imbere, yongera yigarurira utundi duce nk'uko mubibona. Ubu bwato rero mubona bwari buri muri Tanganyika, ni ukuvuga ngo bwarashweho na M23 ndetse yica abantu benshi cyane, yica ingabo nyinshi cyane zaguye muri ubu bwato. Ubwato bwari burimo ingabo za FARDC ndetse n'iz'abarundi zaguye muri iki gitero cya nijoro. Aya makuru niyo amakuru abyutse atugeraho muri iki gitondo yuko M23 yarashe buno bwato ikica abasirikare barenga 500 bari muri ubwo bwato, ndetse bashakaga
kongera kugaruka ngo bongere barwanye M23. Ndababwira rero ko ubu ngubu M23 iri muri bino bice bya Uvira ndetse ubu ngubu irimo irakora operasiyo kugira ngo yongere yigarure Uvira. Mu bisanzwe M23 ibyumva perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ubwo ari mu mazi abira, kuko nk'uko bavugaga ngo kugira ngo abo bantu bakore iperereza bamenye icyateye cyangwa se indege yarashe hari Goma ni iyihe kicurira mu bakoreraga ONU. Byamaze kugaragara yuko abahanga bamaze kugaragaza yuko ibitero byaturutse ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse barimo barasabira ibihano Felix Tshisekedi. Amakuru avuga mu Rwanda yo nuko ku bijyanye n'imari u Rwanda rurimo rurakangurira abantu kudakorana n'imitwe y'iterabwoba bakoresheje imitungo yabo bohereza amafaranga hanze. Nk'uko mubibona muri iri tangazo, iki kigo gishinzwe ibijyanye n'imari mu Rwanda FIC kiramenyesha abaturage bose kibasaba yuko batagafashe amafaranga yabo ngo bayashore mu bikorwa byo gutera inkunga imitwe irwanya igihugu. Bavuga ko igihe cyose bazakora ubugenzuzi bagasanga ayo mafaranga asohoka mu buryo butemewe, uwabikoze wese azabiryozwa ndetse agafatwa agahanwa nk'umuntu ugambanira igihugu. Kandi koko nuko bimeze, iyo ufashe amafaranga yawe ukayayohereza mu buryo bwo gufasha imitwe irwanya igihugu, nawe ubwo uba urwanya igihugu. Rero iki kigo kirasaba abantu kwirinda gufatanya n'abantu barwanya igihugu bakoresheje amafaranga yarwo. Rwanda Financial Intelligence Conference Centers irasaba rero abantu kwirinda kwishora mu byo gushora imari zabo mu kurwanya igihugu. Ngayo nguko rero amakuru yerekeranye no mu Rwanda, ariko abagera kuri 205 impunzi zigera kuri 205 nazo zije mu Rwanda ziciye ku mupaka mutoya Petit Barriere, maze zinjira mu Rwanda maze zakirwa neza. Zaciye rero mu karere ka Rubavu, hari harimo abagabo ndetse n'abagore ndetse n'abana. Nk'uko mubibona, baje baturutse muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo baciye ku mupaka Rakoronishi mu karere ka Rubavu. Amakuru atugeraho nuko abo bantu babajijwe impamvu yabateye kuza mu Rwanda, bakavuga yuko ari abaturage, ari bene wabo baje mu gihugu bwa mbere, ndetse bakabona imibereho y'abo bantu baje mu gihugu bwa mbere babayeho neza. Nshuti unkurikira ku Cyeza TV, wowe uhageze bwa mbere, ndagusaba kugira ngo ukande subscribe kugira ngo tujye tubana ku makuru ya buri munsi uko bwije nuko bukeye. Rero mu by'ukuri aba bantu bagera kuri 250 bari abanyarwanda babaga mu turere dutandukanye two muri Kongo. Ubu batashye. Rero abatashye mbere rero ngo nibo babakanguriye kugira ngo bashobore gutaha. Ndakubwira ko izi mpunzi ziri gutaha ari impunzi zahunze muri 94 igihe igihugu cyari kirimo kibohorwa. Ubu rero nibwo zirimo kugenda zitahuka nyuma y'imyaka myinshi zari ziri muri Kongo. Bavuze yuko abagabo babo cyangwa se bene wabo bagiye mu gisirikare cya FDLR, ibyo rero bigatuma bo bataha. Ni iyindi nkuru iriho kandi ikomeye, niyo muri Irani ndetse na Amerika ndetse na Israel, nuko ubu ngubu ubwato bukomeye Irani yamaze gusenya ubwato butatu bukomeye bwari buri mu muhora
tugiye kwikuba inshuro 3 ku kiguzi cyatwo, ariko perezida Donald Trump we arimo aravuga yuko nta ngaruka bizageraho uko yabazwaga ari mu gace bita Ohio. Reka rero dufatanye kuba k'uyu murongo mugari, kandi amakuru yo nakagaruka turagenda dukusanya amakuru ku Keza TV, turaza kuyabagezaho ari update amakuru y'umunsi. Rero abagiye mu bikorwa bitandukanye ndabasaba kugira ngo mukore subscribe ku Keza TV kugira ngo tujye tubagezaho amakuru ya buri munsi. Ngewe wabagezagaho aya makuru nitwa Mbarushimana Eric, wundi amakuru nakagaruka. Reka duhanga amaso amakuru y'uyu munsi, turaza kumenya nimugoroba ngo mbese byiriwe bite, amakuru yiriwe nayahe. Murakoze cyane kuba mufasha umwanya wanyu mukakurikira aya makuru ku Keza TV. Muri abantu b'agaciro cyane, kandi nimwagura umuryango mugari w'Ikeza TV ku makuru yacu azajya aba ari update ya buri kanya, ndetse uko bukeye n'uko bwije. Rero amakuru nakagaruka, murakoze cyane.